Dan mayang tubuh mayang tibuh kasih Tuhan telah seria sekata di dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan juga telah dinyatakan dengan tunggal cinta. Oleh sebab itu saya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu barang siapa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. You've shown me that they do. You know that I learn something new every day. I love you, 'cause I believe that destiny is out of our control. So it's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I had, every day I love you. If I asked, would you say yes? Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you, and I'll give you my best every day.